La pipi yo vini. Bel yo konen fòm aranje, men je ti am kontan jwen la. La pasi mwen chou. Mwen msi bay Kom sa. si nou te kon sa mtap mette sou mwen? Bote yo mwen swan avè vou. Ou va serye chéri? Kon ti kon sa. Non, pas mwen. Ou sa tout ap, mwen kan se ou te kon lot fò renkote nan ou plan? Nan chéri, ou konen apre ou pa ke lot fia kok sou tek. Mare, men la, mwen konen son macho e, mwen konen sa. Bebe, ou pa etense, poske ou pa kite spas vide nan mwen. Pa yon problem chéri. Ou le mani chas kon bin jen, sa kpase? Yo, sa gen la men? Oh, Wat ki pase la? Ose ma menaj mwen la men, ma zin nou. Oh, Bientou nan mbal marye fwe. ou pa paket men, aktif fèm chèche sa men, a mon chè, ou pète skop figou men. Ou apase de moun chèche konen sin ta fon pitit, ou akonen son kalabra na fè. Gad yo ma ozo fwe kan mesye? Oh, ma ozo chè, yon nek tan kou wèm te ka ma ozo. Trouv o fwe kan pil nek mon. Kote soti? Ou panse depi yo prezident, depi yo depite, magistrat, kandida, pase jen mon chèche, Men ou pa trouv jem o fwe kaga. kan pil ma ozo. Ou pa jem kaga, Wè dade soti chéri. jodi, ou pa jem di ou lot Oh, fili an. kade ti fè fout mwen kalot mesi. Permet mwen kan hotel dan de chéri, pase l fwe kan pil. Non, mse fwe ka vwe. Oh!